بله او پریس کنفرانسا سروک ترکیه رجب طیب اردوغان و سروک امریکا دونالد ترامپ و گلک بالکیش براستی گوت اف 10,000 سالن ترکیه لبنده که دستین سر سوریه او داخوزا ترکیه بیکات و بالکشان ده سر ویکی که رولا رجب طیب اردوغان سروک کمار ترکیه دویه که ده گلکی مزم بو که سوریه در باسی حالکی بوی حالی ببه سروک امریکا ما قلت دي موهين باخفة يعني احتمالا كمزنة دي رجب طيب اردوغان جي اخفتنا خويا جي بر 7% روج رمضان بدل لما ديك روج رمضان دي دركتن افجي هناك ديمانين ويا كو ترامب دما كو بيشوازيا اردوغان ذكر سروكي امريكا دونالد ترامب لكوشكا سبي بيشوازي لسروكي تركي رجب طيب اردوغان كر دونالد ترامب قلت وريزك قال لك مزن جبو اردوغان دقرا وريزيل وير دقرا وچند دمج ميرانجي او بهفرا بجفن ترامب تبيجا اردوغان برپرسي سوريا بفي اوهي او بنافكر ودفي قلت دفي او سباسي اردوغان بكن 10,000 سال تركيا دخست دستين سر سوريا اف دستاني سر سوريا اف قلتنا دونالد ترامب وندبينن افجي ديمانين بيشوازي كرنا سرو كوماري تركيا رجب طيب اردوغان لكوشكا سبي لامريكا